Znači, pitanje soj o saburi ili sabri. Soj o saburi ili sabri. Kad querela pela fitaro sabr, ili avdije da neka se va quera sabr, ne? Prvo su djala marigo ditano muktošero, čutin, hem trpin. Kvajtano ko momenti, znači, u manuškoga va kerike sabr, znači strpljivo koja. Prvo su manuše se pelaj telar tošero, čutin, hem trpin. No, međutim, okoja su bi meva keraven, su bi magaptu lava pumenca za erate na dinamaka inšallahu ta'ala polagen koristaro dovaj, kad krela pelafitaru sabri, morate džana kaj sjamen trin vrste sabri, strpljenje. Angunitani sabri koji izvrši ba Allahesere naredbe. Sabri koji izvrši ba Allahesere naredbe ili farzija kola ov o Allahi naredinjamenje. Naprimjer, o manuš te këldini redovno 5 vakti namaz. Malani li sabri? Malani sabri. O manuš te këldini nilaese pogotovo, kada je tano o sabah rano, a jacija kasno. Valani li sabri? Ili o manuš te postini akala dugačka, da ti pedive, valani li sabri? Ili o manuš ikali tari pirige pa tuđo mali, hem te delko bejtu mali o zekati. Valani li sabri? Ravdije buti paro manuš ti ikali, jer si tu manuša koja bisaden samo napari. Ek slučka ek prava ker kaminge, subhanallah, vas dinjape koje kanjamija. I alo ek filane pula hođa, mesaka daman, materijali, cimenti, grede, labuća, sasva, samo vla mazadin nakopar. Iako sao koja koštini, no međutim, neka se i paroti kada opare te brojini, te genelem te del. Znači, anguni grupa ili kategorija kad treba pelafitaru sabri, tano sabri ko izvrši ba Allahesere naredbe. Duito kategorija sabri kad treba pelafilestar, tano sabri ko muki ba harami. Sabrloko, strpljenje, ko muki ba ačajbe ili duri ba taro harami taro junahi. Neli sallallahu ki predao pejgamber alihi salatu wassalam, vakeri neli ko dive ko jevmul qiyama, ko sudnjo dive Allahi azza wa jelle, da čivele manuše, ko lado, kedaver lado, nigde na ne to, osim lado onesoro, da čivele ko lado, samo sebe pegbuti. So se, manuš živijaki dunja, emalije čuži, ugledno manuš ni, koja olevi kingjane, ko harami, to jest la zina tekerem. No međutim, irinjao manušem penja na medarava, taro Allahi. Valani li sabri ko akava. Znači, duito kategorija je tano manuš te durion, taro haram. Valani li sabri, Allah šuži ugledno manuš nije, hem vikini tu ko džunahi. Manuš valani tekerem sabri. Hem trito, taj paluni kategorija kad krela pelafitaro sabr, tano sabri kada Allahi azza wa jelle mukela men ko iskušenje. Sabri ko nasvalipa, sabri kada našalaja neka staramare la šutnete vakera, tari familija taramare manglen, valani li sabri? Sabri kada o manuša raki pete pena ko čororipa, valani li sabr? Dajtane, dakle, 3 vrste kategorije kad krela pelafi taro sabrluko, pomina Allah azza wa jelle, te krela min taro vlaso koja sabrđije ko so 3 kategorije, Allah azza wa jelle ti delpe svakri hajrem tarafi tunen taro šeri, me bi akatak škoval, ma pogu terbak tela.
Ma bi se te kere like ku video ako swingya pituke. Te pratim mo kanali ku YouTube, ku Facebook, em ku Instagram. Hidayati Romengi.